komentare, danas ćemo snimati Clash Royale. Znači samo ovo neće da bude, znači ovo ću sad pitati da li želite da bude serijal. Pustit ću vam 2 replaya, možda i 3. A vi napišite u komentarima da li želite da počnem da snimam. Znači ipak ćemo 4, znači imamo sve, oni imaju legendary karte i sve sam ih povedio. Ajde ću smanjiti. Stavit ću brzinu 4 da bi stigli da sve odgledamo. Ovdje se napravio opet se napad, imamo postaviti uznik Salija. Dobro. Znači isto je level 7 koji ja samo ima i lava, hounda i spam. Nekako sam ispisao odrenim od njega. I ovdje mi je baš zva drug na Skype, pa se nisam branio prije na skinuo u kulu, tako da sam onda sam stavio skeleton armiju i princi skinuo njegov glavni skak. Onda sljedeća. Gdje je legend kartica? Ipak je 3 izgleda, da. Ovdje je lik imao Lumberjack, znači iz arenu 8, level 8, on je pao iz arenu 8 u arenu 6 i izgleda da je pukao. Znači ovdje sam uskinuo sve sa samo 6 eliksira. Znači opet se napao i on mi ovdje skinuo sigurno tower. Sam ja mislio, ali pak nije. Onda je ovdje zezno, stavio ovdje za bistvo i mi uništio zamak. I ovdje sam ja uništio zamak i ovdje sam se samo branio, šta drugo ne branio. I napravo sam da uzim sve 3 kule i to sam uspeo. Nije uništio ni jedan zamak. Možda čak da se pozdravimo u klanu. Pa niko nije tu, samo će napisati poznima sve. To ja ću tako da započinjem epizodu, ne znam. Share the reply. To ćemo postaviti njegov još. I moj posljednji bio protiv Inferno Dragona i Lejna. Ovo ćemo staviti na brzinu 2 i onako da ne bude ni prekratak video. Da se ima na telefonu mnogo mi je lakše. Samsung Galaxy S5, ali se da neće bagovati, ne znam. Stvarno ne znam koliko je dobar telefon. Da snimam. Aha, dobro, ovo je iz klana. Dobro ljudi. Evo sad smo se branili ovdje što smo još mogli. I ovdje smo stavili rage i pokušamo skinu zamak. Iako nije najuspešnije prošlo. Ljudi sad mi stižu poruke od YouTube-a, na subscribe-ove na kanale, pa sad mi stižu Zap, Prince, Skeleton Army, Rage. I ovo je bio uspešno. Ovo smo što mi gledali Skeleton Army do koje partije, ostalo izjedniče. Dobro, su mi izjednačimo, sam pobjedio. Znači vidite, ono nije jedan zamak dosta, što sam mi dostavio bez veze za kraju to bi nešto. I eto, znači to je iz klana meč. Da imamo dalje. Da li ima još neke zanimljive? Lava Hound i Sparky. I Tornado. To sam već pustio. Ko sam pukao mnogo partija zaredom. 2-1, ovo mi izgleda zanimljivo. Sad ćemo isto na brzinu 2. Znači ako želite serijal, napišite u komentarima. I ajde da li možemo 5 lajkova. Ne znam. Eto 5 lajkova da napravimo i serijal i da počnemo da snimamo Clash Royale. Što to je da izgleda zanimljivo. Iako imamo prosto selekciju, imamo 5 onima. Da, on je ipak jednom eliksirom minus. Čao, on je
Ha, jaj, da, znam ovu partiju. Jesi, bilo baš intens. Sve smo da rage, nisam ustavio. Ili se brani, ovdje mi je pokutavao, da. Znači, lik je cijelu partiju vodio, da isto za Kiriju. Stavio mi do 2000 tavu. I ovdje sam isto uđan sklepano. I nisam ništa opisno skinuo. Mislim, pišu pola health. Ajde sam onda počeo napraviti novi drugi. Onda sam uništio, onda sam počeo novi drugi. Dok je napravim glavno. Ćete vidjeti kako se to izavršilo. I to je skupio, ja sam napravio najjači napad što sam mogu, nisam se ni branio, sam stavio jači kako sve što mogu uspio. Uspio sam da ga blokam. Ako je on stavio 2 golema, dobio sam ga, stavio sam ovu. Da. Nije bitno da ima još neki zanimljiv meč. Možda sam izgubio, ovo je bilo intens. Hero 800 trofeja, dobro, ima sad tornado, dok ovdje nije koristio. 2-1, ovo ne mogu da puštam, replay, samo ću da vidimo njegov profil. Kakav je ovdje? Dobro, Goblin Barrel Freeze deck. I ajde odgledamo još njegov level 8 u areni 4. Jedan i drugi su spali u arenu 4, a level 8. Posljedno imamo Dali moje sparke za hit na toweru. Dobijemo sa strane koliko će njemu musketa uzeti hitova. 3, 4, 5. Koliko će ovaj 0. Da. Znači sad Wizard. Wizard. Nije Wizard. Tako će se rešiti Kirija, musketa će već pomoći. Sad će Gardeva vjerojatno, da. Ovo stavio tornado, pa da. Dobimo razdvojio od 5. Sad će zapaliti vjerojatno, da. Evo sad će ovaj musketa razviti 2. Tako je to počitao. Sada li će ovo ići na 3 zvozdice ili će dalje, tako se to povijem. 2 0. Na kraju će ovdje uzeti, da, uzeti sve 3 zvozdice. Ili će utrni. Ovdje sve 3. Znači, Lord Petro, bravo. Vjero ti je zakačio tower, kao što sam ja onog lika na početku epizode. Znači 8 minuta. Ali to je neki moj drugi mit. Ovo je moj deck. 4-1. Evo odigrat ćemo jedan trener sa trenerom meč i da završimo epizodu. No, neću staviti skeleton, ali još on ima sigurno strele trener. Ajde da si dočepamo. Au, zezu. Ovo mi je stvarno zezu. Zeznu meni. Zaključu ovdje. Ovo nije smio da se desi. On je dobra, puče tower. Ne znam da ću da idem. Evo ovako ćemo. Ajde sad vidimo kako ćemo se rešiti Horde, razdvojila se tako da mi ne mogu ništa. Ne na tu stranu.
Sad sam se zazvano žešći. Sad sam se žešće zazvano. Dobro, bolje smo se zaštitili. Znači, koliko ja gledam, mislim da će video trajati nekih 11,5 minuta. Koliko ću proceniti. I dalje ljudi, nadam se da je dobar kvalitet, ako jeste. Pogledat ću video, vidjet ću, ne morate vidio mi kažete. Tako da ćemo samo sad ići u veliki napad. Idemo u najveći napad. Idemo jedan dobar push. To je to, sjeljeno, zamak, uništen. Opa, kako odlazi baby. Napred ćemo s ove strane. Isto ćemo ići veliki push ovako. Zezno se. Možemo staviti ovaj rage i to je to. Da ovdje mi skine štauve. Htjela sam da mi ne skine nijedan, ali nema vas. To je to ljudi. Nije 11,5, ipak je 12 minuta, nisam lepo prca. Eto, dvije nove poruke. Evo ga, pozdrav za Buki 246. Dobro, za tebe, eto, pozdrav za njega. Ajde, jedan friendly battle sa njim. I da završimo epizodu. Za friendly battle. Ajde, ljudi. Ne pre minut, ja pre 6 minuta. Pre 6 minuta, sad je prošlo 12 epizod. Ja sam tek na 6 minuta. Aha, znači on je tek, ajde zajeta. 4 sata i 5 minuta, tek tada mogu da requestujem kartu. Izgleda neću ući. Izgleda. Stavit ćemo ovaj tu će, tu gore će. Evo, ovdje će da ne smije. Da. Evo ga. Kirova sam što on ima malo trofeja, malo manje trofeja od mene. A da vidimo. Idemo rush. I zaporut. Ljudi, ja mislim, nikad neću ići da pocijenim. Znači, jedno sam pocijenio tako Briberijane i žutuo sam tower. Ne! Dobar protivnik. Se ne znam, morat ću posla program da je on bio u plusovi minusu s eliksirom. Ajde sad Witch. Ajde, Witch. To je to. Dobra je samo jedan hit use. Znači Witchu je jedan najboljih karta da se spreči princ. Zbog toga sam je ubacio u dek. Ovako je nikad ne ubacio. Ajde, Witch. Ajde, Witch je umrio, da. Nisam gledao. Sad stavite zapev i strela. Ili baby drago.
Još gore mi skrepi. I ja i pet. Uzet će mi nekoliko hitova i pustit ću. Ovo mi se već ne sviđa. Ajde idemo push. Dobro ljudi, to je sigurno tower i minus u njegov. Izgleda nije. Skini vizar, to je to. Ljudi. Skinit će mi tower možda. Nadam se da neće. Sad ću mi skeleton armija. Ajde, samo još 20 sekundi trebamo da izdržimo. Dobro ljudi, idemo push. Velik push za kraj. Double wizard. Well played. Good game. Nije mi je dao ni da mu oštitim glavnu tower, ali dobro. Što nije bacio meteor ili nešto, ne bi on skinuo 300 health, dobro. Ja tu idem veliki pozdrav za Bukid, BUKI246. Ajde sad da vidimo ceo klan, evo pozdrav za ceo klan, ne mogu sad da nabrajamo, znači nema nas toliko mnogo, ima nas 37, tako da ajde. Svi koji gledaju ovu epizodu koji igraju Clash Royale nek uđe u klan Rajonezija, ulazite ako hoćete, ako nećete ko vas neće kažem. Znači morate imati minimum hero 800. Možete staviti minimum 1000. Pa ću... 21. novembra u... Znači to je 21. Ne, 21. novembra u 6 sati uveče će se... Popodne! To je, mislim, dobro, 6 sati je popodne. U 18.00 ću staviti da opet bude na hero 800. Ajde, pobrišimo svoje gluposti, manjka preživljavanje CSGO komande. I dalje, znači imamo najviše donacije u ovom klanu 508, evo jedni približni mi je Lord Petrusa, jednom legenda, malo pre sam gledao njegov replay, jer to je to za ovu epizodu. Ako želite, bit će obavještenja kad će biti epizode, pa ćete moći zajedno sa mnom da igrate. Ako uđete u klan, i eto to za ovu epizodu, vidimo se sljedeće. Ćao. Sljedeća epizoda će biti Gladiators. Da. Znači ja sam rekao u Micro Battle će biti Gladiators, na ovoj epizodi obavještenje. Ali ipak će biti poslo. Pozdrav.